Kanjani yazi ke mbukeli ukuthi sihamba la sivakashela abalaphi bendabuko la sithola sicosha khona ulwazi. Namhlanje sibiyele la sethembisa sivakashele la udokotela uba kumsimamo ukuzobheka la ukuthi yini ayenzayo. Siyabona ukuthi namhlanje kwenza umcimbi awenzile ukuthola kabanzi ukuthi umcimbi omayelana nani sizovela sikhulume naye. Baba umsimamo kunjani? Ngishonele baba ngiphilile njani wena? Nyo siyaphila. Sibone la kuyaphithizela kugcwele abantu kuyajatshulwa awusitshele kwenzakalani. Babe lana futhi ngenza umsebenzi engiwenzile babe ngizama ukubonga abaphansi. Ngiphinde futhi umsebenzi engiwenzile bengocedela umama wakambaba ukulobola ukubonga abaphansi. So umcimbi uhambe kahle. Umcimbi uhambe kahle kakhulu ubhuti wami. Ngaba ukuthi ngijabulile njengalokhu nginawo ngabe khona unkosikazi wami ngicabanga ngabe kuphuma ikhekhe uzujabule njengalokhu ushilo bhuti wami usho ukuthi gijima nabantu bendabuko impela nguwe baba umsimangu angiyona sangoma angiyona umprofiti angiyona inyanga ngeligedla uba umsimangu lona usebenza ngokuhlukahlukana kwezifo zabantu usebenza ngokuhlukahlukana kwemizimba yomuntu usebenza ngokuhlukahlukana kwempilo yemuntu abantu abaningi ngicabanga abacala ukungibona namhlanje ngikhuluma nawe kade sigijima lendlela uba umsimangu lona ngizama ukukhombisa abantu ukuthi nawenza okuhle ukunqoma yini ukunqoma okuhle ngizama ukubonga lana kubantu abaphansi omkhulu ogogo nabokhokhokazi ukuthi uba umsimangu namhlanje uphumelelile impumelelo yakhe ukuthi namhlanje ovela kwabomakoti wakhe kusho ukuthi umafa silahlane wami. So nje ubukhuluma ngokubonga abaphansi kubaleke ngani ukuthi umuntu ongumAfrika ababonga abaphansi? Omunye uzothi hayi mina impilo ngiyaqhubeka nje ngiphile angase ngawenza umcimbi wokubonga abaphansi. Kubaleke ngani ukubonga abaphansi noma uqala nini ukubonga abaphansi? Futhi kancane nje ngisho lento ukubonga abaphansi kubaleke kakhulu bhuti wami ngendlela ukuthi wonke umuntu ompisholo wonke umuntu ongasiwe endlini esikhenyelanga wonke onjani abasemanzini wazala ngaphezulu komhlabathi ngoba ufumbethe izipho zakho ubaba nomama. Umama wahlala kuyisini 9 months. Shothi uqhaza ukuthi lokho ke nawungumuntu okuhle kuzakuwe ufuna ubonga abaphansi ngoba wena unesidalo sabantu abaphansi umuntu ompisholo. La ngithi umuntu ompisholo kafishane nje maybe abanye abantu abalazi leligaba bayezwa nje ukuthi umuntu ompisholo ukhuluma ukuthi wena ungumuntu waseAfrika uzele ungaphezulu komhlabathi awukho ngaphansi kwamanzi. So namhlanje nje lokungenze lokhu umchaza ukuthi umuntu nomuntu noma ngabe uzobaba umsimango uthola incedo kimi mina ngeke ngibabonge bakini angibazi nawe awubazi abakini kodwa inglozi zakho ezifihlakelile kuwe mina ngizozibona ngani ngenhlolo noma ngesigcini sami esithize. Kodwa namhlanje ngiyajabula ukuthi mina ngizobonga abaphansi bakithi ukuthi bangiqinile namhlanje ukuthi ngiphumelele kule mpumelelo le engikuyo okulomsebenzi engwenzile kuze ngijabule nami ngibe nabantu nje ngibabona bagcelele kulomuzi bayagiya kuyajatshula kwenziwa lokho kuyadliwa kumnandi. So kumuntu ongathi njena akababonga abaphansi ke kupho kungenzeka mhlawumbe nawe usebusisekile uzile kuwe wamenzela izinto zaqonda noma mhlawumbe izinto zakhe ziyaqonda ehamba kahle kodwa acknowledge abantu abaphansi akababongi. So mhlawumbe umphelo waloko ngaba njani? Mubi kakhulu bhuti wami mfuthe iqiniso mubi kakhulu ngoba na umuntu ngike ngibone nje athi ngibeke nje kancane bhuti ngike ngibone nje abanye abantu ukuthi ushonile ungubaba naku bohlinyezwe ekhaya naku maybe ungogo uthathwa umsobho unikwe wona ungadli inyama abantwana badla inyama sekuthi na ulele bathi hayi hamba uphahla ugogo wakho uzothola lamathuneni bhuti nasikakhuphuka nje sithi lamathuneni kunamathuna nje la ngeshiya bathi imoyifantini uzothola ama2 inkomisha amabhavu yonke lenyakanyaka uthi uzokubonga asiloko ukubonga uphila umuntu ubonga phila abantu because umuntu asona isilwazi. Umuntu njengawe ungumuntu na ubonga umuntu baba ufuna umbonga uphila ngazo zonke indlela. Abanye abantu bafika ubaba umsimangu azocela incedo ngomnika incedo ngomthetho habo bonga abaphansi athi nayitholile imali futhi wami yava namhlanje futhi kahle kungisalade umuntu oyethavela ojayiva bhuti oshaye ikwasa bhuti wami akhohle ngabantu abadala ukuthi namhlanje banginika imali nayiphelile le mali abamnike yona
uyaqala manje inkinga seyikhona so ufuna ukuyobazi ubanikeni ubabonge kanjani kanti into yokuqala nabakuphile isipho ufuna uqale ngabo ubonge bona ungaphuma ngisho ukuthi bangayi kodlala ikwasa umnandi balomhlaba oyokushiya kulomhlaba kwakukhona from endulo kubomkhulu kubokhokho ufuna ube ngumuntu ukuthi ukhumbule ukuthi isiko lakho wena ungubani ubuyaphi uvelaphi imvelaphi yakho na umuntu yeah no ungathi nje kubantu mhlawumbe abanye ubakhuthaza abantu abagula siyazi ukuthi umuntu omnceda kakhulu ungathi ukhuthaza abantu ukuthi baphakamele impilo bafuna uncedo nasebagive phela ngosiyazi ukuthi nabantu ukuthi sebahambile kwezinye kwabanye abathandazi bayinyangeni bayizangomeni bangathola uncedo ungathi ubakhuthaza abantu abashe asebaphelelwe yithemba nabalaphi bendabuko ngizocala kulaba esebenzisana nabo abantu futhi bafuna into ephilayo kubhlungu ukuthi uthatha 2 rand lokufanele uthenge isinkwa ngayo unizonika uba umzima wena ulaludla awudlile uphinde ukuba umsimango kwakho uzokudobha okungathi kuzulala u2 rand wakho lapho ngixwayisa abafowethu esebenza kulomkhakha ukuthi thina inyanga futhi sikhulunywa ngabi kuthiwa hayi uthatha imali nje akukho into ozoyibona ngiphinde ngibuye futhi kubo labantu abeza kithi na uzokumsima umsima ngathi hamba ufutha muzu wena kufutha uthatha umuntu uthi hayi ngithela kancane ngiyofutha kanti ngithize thatha lo muntu uthele wonke ufutha uzobona kanjani umphumelo wakho ufuthe nge-teaspoon mina ngithize faka ispoon nangithize faka ispoon uzophumelela nako futhi angeke usebenzise umuntu ongabizanga amadlozi akho umuntu ulidlozi futhi kanjani abantu maybe sometimes lento abayi-understand noma ngakunika uphi umuntu nawakhulumanga nedlozi lakho umuntu wama nokusebenzela because mina ngilinka kule dlozi lakho elami idlozi ikhuluma nedlozi lakho ilapha izinto zakho ziyaqala ke ziyavuleka ngoba ucelile edlozini lakho ukuthi idlozi lami ngiyekumsimama akuthi uyaphahla uzukumsimama awunoze umsimama uthwala imblapho zakho uthwala isigila sakho uzukumsimama uza kanjani umsimama qala utshela idlozi lakho ukuthi manje mina ngiyaphuma manje ngiyakumsimama umsimama ngoba unceda abantu ngifuna wena dlozi lami ngene nawo kwamsimama nangabe impela ikhona lento ukuthi impela ngizokunceda ngizokutshela ukuthi ikhona nangabe kude noma ngibona isipoko esithize ngisisabako mina ngizokutshela ukuthi hayi mina siphulile kodwa uyagula umuntu wenkosi kanje kodwa mina isifo ukusikhipha anginalo lelo khamba asungitshela inyanga yakho ethize sibheke kuyo ukuthi maybe ungabuyela kuyo khona ngizomnceda kuwo isinto saba kanjalo mfowethu no siyabonga abantu bakubambe inombolo nendawo osebenzela kuyo lona ubaba umsimango uhlala eThembisa e230 Giyane strata ngihlala kuso Jekunqobe Street inamba ngangithola kule namba balandeli bendabuko balandeli bemasiko ubaba umsimango uzokubeka before abeka inamba gqame kuqaqe ungezikimi ukuthi uzolinga kumbe uzofuna ukubona iza ukuthi ukhulume nedlozi lakho ufuna impumelelo edlozini lakho okhokho bakho omkhulu bakho uzophumelela ungathi uzolinga nale mithi yami izokulinga inamba yami nayo ke balandeli is 082 3645616 ngiyayiphinda futhi is 082 3645616 bayadanga